October Niria Times of Mizoram News Analysis clear to te chibai Mizoram NGO Coordination Committee in Zo United Mahuntur ngaihtuah don ta Manipur zo fatin phuar khom na turadin Zo United hi alaum chiaem mingthar kan vo don nge Kuki-Zo Council in alua lan don ITLF Fry tu ten vawanto ti te kan ngai thlau don ani Manipur zo fa tele meitei te kara buaina thua hian kan melma te aya buai puizok kan naya chu engdang ni lovin common platform din hlei theilo buaina hi ani common political platform ani emo tho ho na pol hrim hi tunma tang to in Manipur zo fa te hian kan nei to thina tribe apex body te thukhomin malak dan tur anrel mai thin amaro chumei te ralian nuwa ero common political goal kan nei thailo wangin thiltum goal a buai te hi ming platform a buai emo kanin ti tlat maya in phuar khom na pol ming le nambil thewa ram din tumakan suang to na ai zul thaitak thilo wangin pol ming chu kan mo pu le ta thina nambil ril ruwa kan political goal zeb ruchungin pol ming thla ka in hlom khoma ming atanga advantage mu kan tuma wangin voin thlengin kan la hlo champluang ta zela soile soinu keima ni mai chuan kanin rel fel thailo Mizoram NGO Coordination Committee in kan vayata na thatur min siam sakro se ia kan rot nale common political platform min din sakapo chu atir phatatangin hluilhon tur chain kan chaya min din saktu te maiza wangin kan zuri kongkal troka kuma vei main poldang Kuki-Zo Council chu July ni som ni pakwa sang ni som ni palia kandina Kuki-Zo Council chungchang hi July ni som thum khan commentary kan siam toa khami tum khan rei adai don lo thu kan soya ahlam zui ngal ani bere Mizoram NGO Coordination Committee chu October ni sari khan Central YMA Committee Room Aizola an thukhoma agenda pathuman nei zinga Manipur zo na thlak te tho ho na chungchang atela soi ho nan nei hnuwa hunrem chang ma sabera Zo United kalzel dan tur chungchang soi ho turin Zo United hwai tu te kom anrem ti ani heti lai hian Zo United chuan October ninga khan YMA hall lamka meeting akawa September ni som pathuma Mizoram NGO Coordination Committee le Zo United meeting resolution te an soi hawani October ninga a Zo United meeting thurel hi soi neu atama news trend khata Zo United chu Kuki-Zo Council thlak ani ti te amaro chu Zo United hi Mizoram NGO Coordination Committee in Manipur zo fate in phuar khomna tura thabernia an thria ta wanga mindin sak ani a anram ti na tel lova kaini lo thlak ngot thei ani lova chuti rualin Zo United chuan soi hona abuat saitoa tribe apex body le stakeholder tamzo pol som thum oma pol som pakwa lain Kuki-Zo Council ti thlak andua pol pakwa in Zo United anga kalzel andua pol khat chuan Kuki-Zo Council ti adua pol khat ero vote pelo neutral aomani Manipur zo fate hian pol kan din tam to a kan ti fulai thailo achan lian tak pakhat chu atam zo du dan ti wang ringota resolution kan siam thin wangani ome pol mingle constitution bylaws te adopt le amend tur chuan alo bera 2/3 majority emo special majority tal apply a thawme atam zok du dan ti ringota kanin namnul thina wangin atam zok satya te andu danin ankal hai thei chuang lova kan buai le thin Kuki-Zo Council tia thlak du pol som pakwa te hi atam zok chu Kuki-in pi Manipur ne na in zom na nei an ni ome polang chuan antam na roe amaro chu population ram andel chinten chuan India president thandan kalmang hi apply chi ani mel viau mai han soikai ta zelila India president thanna chuan Lok Sabha le Rajya Sabha MP te vote hutna hi 700 zasari ani a State Legislative Assembly MLA te ero population mila chut ani
Uttar Pradesh MLA te vote a hlubera MLA pakhat vote hlutna chu zahni pariat ni in Maharashtra MLA pakhat vote hlutna chu za som serpanga ani ve thunga Arunachal Pradesh MLA pakhat vote hlutnai ro pariat lek ani kumsang khat zakwa som seri pakhat Census of India state population kha MLA omzatin an sema chu MLA vote hlutna ani kumsang khat zakwa som seri pakhat khan Mizoram population hi nuai thum sing thum sang ni zathum som kwa ani a MLA som lin anin sem chuan population sangriat zathum pakwa in anin sem thayanga Mizoram MLA vote hlutna chu pariat tina ani state tamjok dudan anga vote thak chuni se north east ho kanin thurwal ber ome amaro chumi puitam dan ang zelin kan io 10 hlutna annaya alo fel 5 yaw mayani India President Thandan ang hian athaberang kanti nalam nilovin population thirana mi puimar dek chunga thutlungna kan siam thiam apoimo ashimshima Manipur zo fa te hian keima ni maya kanti hlei thailo nule pa anga kan nei Mizoram NGO Coordination Committee ruwa mannan huaya malakna zui kan harsat viau hi azia lova anthuron ang zelin kalilang chuan du sakbik an nei ompokan la helova Mizoram Chief Minister ngei point Mizoram NGO Coordination Committee ruwa manna azaa Manipur unaute pol sang mindor tu an tamdu tuka tunatang chuan zo United angin minron dor thin ula tia asoi tekha kan fwai tu ten an riat athawme tin delhia zo United ho Manipur lama kan ho tu te han lo kala in kom na rei tak nan ya kan har san na sang kan soya tayan kan soidu chu kan unaw te so min huwa pui hin tam to khopa pol hin tame me maya tu na tang chuan pol sang hian minon dor to lo se kan duani Central way me po hian chu adu nin kan thria tu na tang chuan zo United zel hi chemical tlang hian kan NGO te ne na mo Mizoram sarkar ne na mo hian soiduan nei churan thlen to thin seng kan ti a khan pate te a minon dor hian thua sai sa boi thak kan ti ni engpo ni se kuki anga kalzel hi atamjok du dan chu ani taphot maya han soi boy chiam tu ra omlo amaro chu kan sul nu han thlir le tila atamjok du dana malak na vek kha engwanga chaktaka kal thei thin lo nge ani ti hi kan zir chian angai tak zet lungdam teya zo United pom thei lo ten Kuki-Zo Council July ni som hi pakwa kan dina zo United thlop tu ten Kuki-Zo Council antroi om thadu lo nge Mizoram NGO Coordination Committee laka in thlahun na wang zo Kuki-Zo Council chuan ke apen thei ta hau lo maya atopa zo United bok chu Kuki-Zo Council ti thuan op tu anga kan ngaya zo United hi phumbo lo ila ti chuan Kuki-Zo Council hian calcium arel thei to mana kanti ani nge yang tuna chuan atamjok du dan le rilru alang chiang to a Kuki-Zo Council thlop lo tu te point chuti vakin andodal don chuang lo chu tak chu common platform kan din hlei thei lo chan ani le don ti kan riat athawme September ni sari sang ni som ni pathumadin zo United kalzel dan tur hi Mizoram NGO Coordination Committee chuan zo United shwai tu tenen soi ho na nei thwai atuma Mizoram NGO Coordination Committee hian Manipur zo fa pol tamjok du dan angin chaktaka inkal theina turani phot chuan Kuki-Zo Council po chu athaveke antinge yanga ti chuan zo United aruk taka kan za ron adodal zonga chet kan lak ngam lo pol chu aum to don lova huna kalzelanga Kuki-Zo Council po chu aming thak kan ladu hun athlengang tribe apex body tamjok du dan zelin kanti arin oma Kuki le zo ngei po hi alain swal lovang ti tunge soi thei Kuki atel lovanga zo United hi lomviau tur ani lova zo atel wanga inti zo mi le mizoten kan lomviau na chan tur aum hek lo kan har sat huna min pui thin tu hun sanga zo fa te min tuam hlom thin tu Mizoram NGO Coordination Committee in atlo berang afun kim berang tia zo United an phua hi zatla kani
mania in lungrual hlei thailo Manipur zofa te tan atha ani kan ti mai chawani common political platform hi kan din hlei thei si lova engwanga din tral tumnge kan ni ti te rilruwa alanga central sarkar la chuan permanent political solution lam ain suspension of operation SO group te khaw ka enkol natur ground rules duan alatum ta deu ni in alanga lelama chuan political solution omlova nun phungpa nga ya let le hi Manipur zofa te ta na thaber ani zo kangem ti te don ti seitu alani ri October ni riat voina indigenous tribal leaders forum ITLF thuchwa dem na thu kan en chuan October ninga zo united meeting nu khan ITLF try to ten vauna tam tak an tok ti an soya zo united try to te vau lova ITLF try to te vau an ni ta jok chu aumzia kan man phalo hle ITLF secretary Chennai in Dorcas Weng New Lamka mi chu October ni sari zandar somle achan ve khan tu ti khia loten an beiti ITLF thuchwa chuan asoya ITLF try to bitum an ni hi zo united meeting nen soizom ani tatlat mai hi engemo in three po na aom ti achianga tharum tel lo chuan engma hi kan ti theilova tharum hanga invauna te hi zofa te jinga ti fo lo wila dik tak chuan bom khata khungchi hi chu kan ni hlol lo ni in alang